Lona palesu ngang itanana tawe buat lona palesu ka. Lona lesu be matama masigi para vader natan we. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dan Ramil, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Tak, Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati dan saya muliakan Guru Tak, Kepala Kantor Urusan Agama, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan limpahan rahmatnya kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya dapat merasakan yang namanya kebahagiaan, keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi teladan bagi kita semua, sehingga kita akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, jaka mana walufai Pak Makedona Rona Guru Tak, Ketua Basnas, tambe-tambe cede pasalana seke. Sebelum saya lanjut, taruh nu ramping ke cede. Sebenarnya ini waktu ipamer raja Nabi Tak, ya. Ia waktu ni pamer raja Nabi Tak, ibitangi Nabi Tak engka tau ifanre buasakum, aga ya buasakum mak dori mapai, ya. Maran-ran ramana ya liwa pait nah toba si toba na manre ya ro. Kutani Nabi Tak ko Jibril ni gero. Kira Jibril ia naro tahu de napasu iya sange sakatna de na wajah iya sange sakatna agar kaduan rupa tu, ya. Sakapitara ka mana samemani kalau tamar malanghe toma bilang ngasomani cawe ni tan hodo pada ya laki adisi disingan sunga mak baraka irate liwat toba. Ya rasa kapitara ka mana samemani beragi-agi andre barak makotoro ya seka pitarangan kamana satu kurana 3,5 kalau saya tidak salah. Pudi? Ya, 3,5 liter. Ya. Sakapitara jadi itu ero sakapitara beragi-agi tandre makotoro ya berang. Aja na barakasing yandre nenapa berburu cecokeng maraitoba ya sakapitarangan. Nah, jadi hati-hati. Jadi mato tu lo dupai di mato. Kemudian ia rasa kapitarata, ya, ia rasa kapitarata. Aja na wanita kabere pinapa tak bagian. Palai ko kampung-kampung. Na hui mata saraka misana atau di masjid. Dena na sampa salurkang itu kasi.
Wadi jaji na salur ka tanga bani balai ko kampo tona litiwira yaro. Sila surata si salata yang berhak menerima. Aku mega tona asu. Naibori kanto yaro berre. Mata teman satona pagawe sarata misalnya maju atoni, rojo toni. Tanga bani pinapa na TV kasi yaro na pagengang ya pa idi. Talambai store misalnya. Dia nagagalat tu berat. Tak boleh mana mana pak. Dia kan. Maka dia bu ima ulapir mani alaikum mewai daripada ye weh tar ni ranrang. Jadi seperti itu. Kesinganna sebelum wani takabir itu sekapita rata. Ya. Pasane ronaka ya sakataro katoti asa sakana warang perange ha. Basana kay ro berero agasana gabay. Karonaro 6.000 nasabuna ya nasabuna 653 kilo ya gabah Pak di gabah mesun itu sekena. Jadi ya kalau tak ada hujan berarti 10 ya. Eko yaro ledeng 5. Iya kan kabarokan naki di pak ledeng pakai 5% kan naki ya agaro cakana balona agaro kurus semanga idi matolo dupa itu pak kita tami di mak berang itu na idi matom me dupai nah jamain rahmati dan dimilakala Allah tamatote rosa ka harta yaro makunre bunne ulawang terutama roko boting aja nung balai ka toli joka macar ma boting mega ulawan na makunre ye mau nyigang kasiku to syukur alhamdulillah ko ulawan ulawat to mo bale ya ada apa ka bale ko ulawat to ngatongang ada apa ka aja ka tersinggung ya balik kula watong-atongang yara ukuran 85 gram emas agaro konarate angka na 25 gram yara ula wataro masui 2,5%. Terserahkan iko basnas agaro yemi ko makada celo iya pusato makada yukuru boleh beka nih dampai kamar raja. Tapi ko mas agar mas maka magatoni pala yaro bolewe ko may aga ye ko bolewe yar kasi lolo yaro ya bolange ako ki mala ukuran ye yala ukurange 85 gram emas ako ro kan ipotokan na ro ako ro 85 gram emas betongan nero narate ka angka na ro bulona 5 gram yaro angka na ro tapos suni maka tos bala ko ero boleh cicil na waji kita ni kasaka de gennapi ko cicil diinrem de bana lappa togi de bana lappa nanti cuku haul pega asa cuku haul gennapi sitau ya punengina batuangan na gennapi sitau lappa na kewajiban aga balekan na kikumapa koroy kewajiban wajah inremu agaro ada apa ka maraja aro jadi nakana ki kewajiban ya nanti wajah indrange apa ya tu kotong ke indrang na to boleh lele na riba masena hungala taala ada apa ka itu ni baru takatu atar lagi dah ya tu nama dari angka sumabo ka makalale kong kato siro lemma contoh contoh ada apa ka apa ya tu asue Duan ruba tu onina silena tu onina na reko taunita leto tu onina na reko kesana tamato itu kategori ya ro kongka to deni sama ngaji ada boy kamaraja ada boy kamaraja mabuk ka makalale mapakor maka na pungasunana de cuma baca jolo kolo ka buat ko Allah taala engkani rata amu silalona ibatama namun di sana mengaji deh toro, agaro
Baca Deni semak bisewe aga. Ada apa kamar raja? Ko pura teme. Pura teme tapa dia nak bisa aga. Bahasa nama dia ro. Nakana mana baca lagi buru ya tu nama dari mabok ke makalale ngasu wow. Contoh ro. Tahu ye. Tahu ye betatong jamaah yang ramah tu. Dia mama apa mate ko makada pada. Pekasi ini angka gasu dua je na. Jamaah yang ramah. Ada apa kamar raja? Ibu? Ada apa kamar raja? Karo jadi saya kembali. Jadi itu seketatu kada balahaman zakaha. Ubapa to ye pacingan lena. Salah sedina bape bacina alewe, bape bacina warang parange, iya nari tu seke. Nah itu to kadia ma kesana, mereka lada tu, mereka. Ya aja koto sogi makadi, angka mana rekeng. Tapi orang kesini to masih makadi. Kalau rekeng. Contoh. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahna seke. Jadi bahasane ronaron asal ki guru taro, bahasane ridi funewe galung mesumana pi. Sewa te kota, sewa galu taneta, huhuta, racuta, dan lain sebagainya. Makan aja balawe. Angka jaga macai aga, angka jaga majalo aga. We nasa mana kaje mapakwe maka semua saya nairo bali galuku mana kayak je mapakwe bajai cala nak je kama maka dah. Ya saja ni cala ki mapa ko memang metom itu. Daleta ada boy ka maraja. Siakaru yang pola nasi diheto. Nulis si karung itu kapang? Lah nasi diheto. Contoh si karung. Tapi dah bodu pengki bunga taala. Bali mariawale misana idi mi fakir tolino 10 karung. Misalnya, boy luar biasa, karo. Nama dari lalu tu tembus 112 karung, 113 karung, 80 karung, kau boleh asangnya, dale. Napi tu ya roh jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya kau yang cari dah bita, karo itu mana? Maka dah ia kampo tae, mamagi nan caji kampo tombo-tombo agak sana ya kampo tombo ya kampo matombo ya mamagi-magi na kampo tae mancaji ahla apa ke sana makasing ahla na karena romade telu romade telu menyamas itu ya atarunor ya aja mulai sumai ya salamaki ya toba mabela ya toba musalai salamaki yo kare tutu ko angka tu boka ko saliwong ya lalung ero bela aku boleh sengkan apa ya masih salah-salai jamaah yang astagfirullah. Ibu ada. Dia masalahnya benar makanya sedimam masuk. Oke, di pikiran saya artinya madosa si karo kau berburu sangka. Pikiran saya kadang olomir lo teme. Si tinro telu. Lo kok si teme. Ada. Dia masalahnya malah toni wannya. Maka dia kasih kok tersinggung ki. Cara mata kan majama kaki. Ibu, tapi alhamdulillah karo masuk telu karo takapo dua weh. Tiga alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Apa? Aja mana mulai lu. Ibu alhamdulillah. Kalau kamu kare matombo menjadi teladan contoh terutama akhlak. Ya kau yang kecil nabi tak apa galu kikwe. Ya roh pesan Nabi tak dampai kamar raja. Siapa yang menyayangi dia akan disayangi. Aja teman jak perlu. Namo balawe nama itu. Ada apa kamar raja. Namo baka bolsa iba kalontok toko raya. Contoh pak ada apa pak.
Apa ya kasi makapos namanya melayani, melindungi, mengayomi. Ya, ang katoni raya itu di dasar makare loi bolo racu loi bolo loi tunu api galampona ero bala wewe misalnya contoh natap ebo ang kacarana aja no to makosara aja no to majaparu ni aja panca ajero kamu ngalatala panca aja wi na basam pajak na yero ngalatala maha pengasih lagi maha penyayang manasa tu ar-Rahman ar-Rahim Padua apa nama makanya bunga latala udah uni astajib lakum elogo ko ya walaki agaro cakana balona udah uni astajib lakum elogo ko ya walaki naso bunga latala ibu ada apa ika marajae angka badongan na ari baca yari baca ko tolo tama galuta bismillah masyaallah la quwata illa billah agaro maka di Imam Nawawi nigi to baca yeweri waktu menurut tamir dar na mega rubana tu dar de ibitangi anu mapas sajan renu sangadina amate ngabawa agaro de ibitangi anu mapas sajan renu agaro de ni bitangi anu mapas sajan renu sangadina amate ngabawa karo mega rubana dar on ra balu ke dar to gal dar to dar memang ni ibu kali de maseko wetuwe madde yaro tallewe imare si binonci si bawai inuha madde napa tersinggung kah jamayan ramah alhamdulillah lillah karo siapa yang media kan disayangi ada apa ika yaitu kota Majaparu ya Majaparu ki keajana na kolo aku ni lagi pada tahu batau katu ada apa ika maraja katu baru tita toh bangsa ni jamaah masigi ada apa ika maraja ajo masaga ko nana iya ko masaga ki ko nanae silaluna nanae muambana nanae misano ko tan masih silaluna na mutendana nanae ko tu berarti dia mau cari ampere nabita yar nabita mata ada kasih saya ko nanae maka naman ka asal nang kato nang kasewa tu nabita matangai masampaja tu matangangi suyu na boleh to pona asa usai tu matoncengi ko nae sanatonga manya ropor na patoko boleh ko suyu na to sidi la haula wala quwata illa billah silalunga nanae tanah sampajatan na perhatikan berarti orang na perhatikan misalnya silalu orang na dia mana apa berasal lenge tapi gini nih kerja baca ini jauh masih aku apa kau tu kalau ambo pun ada jauh ke maduka abe nih matu nama tu seleki kue iya mi tu nama aja nareko pada ni modeleku silalu nama sigi kau pak iya ada pada Ronatan gue mede kok apa kok ada apa kamar aja ibu jadi seperti itu dewa dikima segak kok anak asala angka tahu liwa sagana kona nae liwa pedarana kona nae berarti dia tak cari nabita iya makanya dia nalor masam pajak karo sedangkan ada nalor masam pajak napi nalor nabita maka dah bene wadi ni hamu bata pay 5 agaro mu bata pay 5 agaro untuk lolo masam pajak aja to sini ini na to batu bata pay 5 na nae misana ko boleh ikaras-karasin itagas-tagasin misalnya ko boleh sisana lah tu ko masige mutagasito ya nanae ya yaro nanae busa ni kana bega ni jelan lawe labi ko to made pada model nernatan lu jamaah yang beramadan di akal subhanahu wa taala nah naganggu pikir aku bos iya dewa bunga pak ada apa ika pak pada matote rokok ada iya rokok to macarama nang kagak mapolo-polo aja na kasih garu-garu ya dewa bonga pak masa kami tu koto macarama dia nawade cuma bicara ada sia-sia abe tanggung jawabna sorry monri bos memang wadi jaji pada tahu mana ni suruga angka ki dia menyibelender ko neraka sara cede mugora kada magi nang ka ustaz serwi ko te ibelender tapa mate mana gara-gara ro talwewe astagfirullah
Astagfirullah. Masalah teh loi Ibu, itu saya lanjut ya. Kemudian saya lanjut. Masalah ahlana ya kampotai. Loi na baturu baraka na bunga latala boleh langi. Na buba baraka na bunga latala boleh ritanebe. Aga bagon Cina, bakasi kakaro ahlana ro. Lalana ya kampotai. Bakasinya siya amakata pada di masih kampo aja katulosi salah-salah. Terutama pertama, tolilosi ceba-ceba beto galung. Aja pak, dia basogi ki. Ada apa ika? Yaitu toli cebai beto galunge. To makakele kota nasi jakai. Na koya kacuer na bitana metauki cebai. Aja na ilaloi bawa metauki. Kode na buraki melo para misi ko bali galuta. Iya koya kacuer na bita. Tapi itu to mabutan tarwe. Aja na tal kato aga tua aga mate. Boleh no kaje misang ustaz. Haya sa bacar. Mandi to hua bakar apa kue. Pada pader na telue. Jamal. Pacar ama kya kana. Nasel lagi pokal. Ibu, itu nasi lagi. Ibu, Ibu, deh aku ya kacer nabi tadi tu makakela kota na, dia tu makakela. Ibu, ya tu makakela kota na, ya tu matuko boleh mate-mateta. Ya rota nabi tu susu na bunga latali bakal kalur kikwehe. Non roki baku tanah. Aga kumate bi napa kila palisu gora ki basa ki balala ibatama kila laki buru gora ni ya rabbi irji ila dunia palesu kasi barilino lona palesu ngang itanana tawe bu lona palesu ka lona lesu be matama masigie para vader natalwe Astagfirullah. Ibu, jadi itu kong ketomaka dari lalu lade yang sangat waramparang pasal tanah kami agak makakela kalau mana ada poi kamaraja bayangkan ipa kapolsek tak ada poi kamaraja batena mangga ya lena sebagai tomatua iya tu ada pak kapolsek pemerintah tak tu tomatua tak pak desa tomatua ya tanero ba maka ada 01 ya asa pemerintah tak iya baik pak kapolsek pemerintah tu hi pak desa pemerintah to mawasele tomatua ya ro ati ulawa ati rasulullah aja butoli mewai contoh ikan ini aja jolo pega bangsa na mewai contoh na mediasi nih maka ada jolo tapi kesini ukurana pada tawal lebani surat tak sertifikat tak iba Antoni bega kan itu Pak Babinsa kan itu Pak Kamti Masaga kan RT tak kan kata macam sabi bega ke ukuro ni gangka kue oh iba Antoni gangka kue oh iya lah wari ukuro aga gawe macarita sih na satana nasa manu apa si kongko le kabolo sa si baba desa apa ko toma dosa to iya we na wadi na ya ro na pura disumpah bos memang tapi itu tomatojo ati aja na kasi namo agi padang iba surangnya ayah deh to kada aga tu aga mate boleh ka jam misangi maka itu mengalatala khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim gisawatu wa lahum azabun azim to bansane ro to di para kada aga tu aga mate namo agi padangin namo pa desa pa kapolsek parengarangi wi pa RT pa imam pa carama parengarate aga iba buta meto ni mata bakitana mata barengkalingana mata tina pa carama ni bawa tawana to mapakungiro apalagi ku macarama tawin apa medek jamaah yang rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala astagfirullah ibu nah itu kan rewa kode ini ke rewa komai jamaah yang rahmati dan dimulakan subhanahu wa ta'ala alhamdulillah aja kagak makakelo pada ini apalagi di mak bali bola weh na makana bita kulo ko malomo dalemu bakasinya si sompung kamu pada amur batau loki si salah-salah pada ini mak bali bola loki di si apalagi macuani awe koto macuan aja na tuli makakela tarong mani baseng orang alemu ni kalau mewah iko namo misalnya ya ro anamu angka profesor angka tapi mabele boleh iko maka lo tak perlu waktu boleh Jakarta lo ko menyehe tanah matombo ngelo mewah iko tanah bali boleh memua
aja. Basane ri di pada di ma baligalu loki si salah-salah aja. Wadi jaya ro baligalu tangkan isa makada. Alina gabaku ya naliang itu wede pitu sabu misana gara-gara demo ya ada. Olo wadi kono pada makare pitu sabu ya liang ko mage dega tu tamacin na bali gabata ko ite. Ponco kisidale. Mage na kono bayar ye hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, maafkanlah diriku yang bertiga pulang. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan Subhanahu wa taala. Ibu? Ita kan itu materiolo, ada apa ika? Biasa mana yang kalian guru tahu wala tu yewe. Dan lupa mana buat sesana, menre mato haji. Menre haji, maka sialena badalena ma bali bola. Itu materiolo, maka sinya na. Yarona sampai linona, tapi untuk akhirat. Aro kolei te, subuh-subuh mobi, te buko piewe si cangkiri. Bepa kocak-kocak, yarga bepa lepang-lepang. Tibu. Joka dare wajem paje, mamahang. Kada yarona barenta nabi takara. Lekere mobi tolo sampai dale halalata. Oh si tindro-tindro, makelo-kelo tu. Makanya lah bola ke si tinro-tinro na bulu alau na Mekah made cendri cengari maka lu suruh benar maka sinya na lo sampai dale halalana lo madar lo magal agar lo pakai lo mendre tanah maraja tegare tanah mendre mana tanah maraja dega agak susah-susah. Apa mabela metero akela ngangiaga fadi atie lasa atie sere atie susah tie bawa tangi maboko bo makarela bo bene muasangi belo jombe na suruh bange suruh gawalna lotte mace benena lotte mace tay makadela bolake moni suruh gawalna ko masalai ate kata naraka capakna makadela bolake kumelo manoyasa aja na menre apa angka pura ya kejajangan lahu alam yalah pemakun rejo ke boting mataru itu dayolo na yaro kor tu dayolo khusus hajjah na tanya apa lena hajjah yaro bapa tu dange karyolo tu matada mo ba pangadarenge angkaya sa bapa tu datu pangatoro mataru tu dayolo makar bapa tu dange adam pedampa kibu tanaki hajjah soroki lah pemakun rai namanya perempuan cepat tersinggung soroto ngalatu bolana dene na lepat udang eli para mo dene ronaro soro elatu bolana mapi sa kolakay na akan apa pak masenyawa ka pak makai tudayolo ka pak isuro ka soro pak menengka tanah ka haja pak jadi mereka haja pak jadi itu si tongan nalaka ya tidak ada itu suami takut istri tidak ada yang ada itu suami tidak tegaan sama istrinya betul pak jadi aja mutolilo iko makana may tao lakay mo desa na may tao masemi niya maanam ni tako bo gara-gara kita suami ya lakin masanya wana tidak tegaan terpaksa bola ibalu tanah ibalu darah ibalu alhamdulillah berhasil menre tanah marajewe benena lisu tanah mafacing mafaci bola ibalu mafaci tanah ibalu iya na tu kong kalisu mon ritangan ni songkok na pamagay pusin ni jamaah yang rahmati dan dimulakala subhanahu wa ta'ala ibu jadi begitu
Lanjut. Pas setengah jam. Ito nga ibu-ibu namo tulu minta galak ko kipase hebo to. Ibu sudah pas setengah jam. Terakhir jamaah yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Deribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Matunay terhina ki yaridi atana pung Allah taala riolo na pung Allah taala nare ko sala sedina masolang. Asison pungatta kilori pung Allah taala iarga asison pungatta pada tarufatau. Jadi ko caki matuna ko yolo na pung Allah taala maka singilalo asison pungatta lori pung Allah taala nani asison pungatta pada tarufatau. Na bejar kita we aja nedim pala ija. Na benci kita we aja ibenciwi. Ya, na benci medde itawe cukup ia cawaiwi. Maboko ya rotalwewe icawaiwi. Jangan berburu sangka. Ada apa kamar raja? Hah? Ibu, nak berdiri kiati tawe, aja wala berdiati. Bu. Nak berdiri kiati teh, aja wala berdiati. Pak magai ya puner sibana Nabi tahilmang nyamakinin nawa. Insyaallah jamaah yang rahmati dan dimuliakan Subhanahu wa taala. Mamagi-magi iye ilmu pak disengang wala tu ka kesikalica angkana pa baraka lor di mana lebih-lebih untuk alena sendiri tau mak bicara Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.